Sanibonani bafowethu, umusa lokhulumayo. Njengoba nginithembisile ukuthi ngizobuya nenye ividiyo, iyona-ke le enye ividiyo. Ngizocela ukuthi bafowethu before ngiqhubeke nje, mawukuthi ama-videos wethu ayakusiza and ayanisiza ukuze aphusheke kusizeke nabanye abantu. Ngisacela ukuthi u-like, usubscribe, mese uthena on i-notification bell ukuze wonke amanye ama-videos amasha esiwafakayo usheshe uwathole. Kule video ngizophendula omunye wenu ocelile ukuthi simvezele more of ama-functions ama-MetaTrader 4. Angithi yabo. Mese ngiyazama ukuthi ngimchazisele kahle ngama-pips nama-lot sizes ukuze mhlawumbe uzokwazi ukuthi ube nolwazi lokuthi uma ufaka i-trade yakho uyikalela kanjani i-stop loss futhi uyikalela kanjani take profit. Okay, ake siqale-ke. Njengamanje kwividiyo yethu le ekade ngisanda kuyikhipha nganginitshele nge-default chart, right? Ilona-ke lisa black and white, right? Ngizocela ukuthi nginitshengise-ke manje ukuthi ulishintsha kanjani ukwazi ukuthi ubone la ama-bearish candlestick engekho black kodwa red, nama-bullish engekho white kodwa enjani e-green. Udonsa la ka-right, uye kuma-settings, wehle uye ku-colors. Nanka-ke nangu-color wethu, njengoba nibona nje i-scheme sethu sikwi-custom, okusho ukuthi sikwi-default kahle kahle, right? Mase kuthi for lento ze-background white, njengoba nibona nje iwona-ke lo ama-colors wethu. Thina ikuphi kumele sikubheke la sikushintshe, u-bar up, u-bar down, u-bull candle, u-bear candle, right? U-bar up angithi ileli candle eli-bullish, sifaka bani thina? Sifaka u-green, right? Sifaka u-green kuleli candle enjani eli-bullish, and then kuleli candle eli-bearish sifaka ba u-red, right? Sehle siye ku-bull candle, ngoba nibona ukuthi u-white nje, thina sifuna ukufaka bani? U-green futhi again. Then siye ku-bear candle, njengoba nibona u-black, sifuna ukufaka bani? U-red. Mase uthi done, buyele ku-chart yakho usuqedile. Njengoba nibona ukuthi ama-candle wethu seku-green nobani? No-red, ama-candlesticks wethu. Khona uzokwazi ukuthi ubone kahle ujodo, o-spinning top, o-pin bar, o-hanging man, o-hammer. Angithi uyabo, la ma-functions enganginitshengisa wona, ama-types of ilentos, ama-candlesticks kwi-previous video yethu. Njengamanje ake simove on siye mawukuthi ufuna ukuthola ama-trend lines, right? Ufuna ukuthola ama-trend lines, ama-rectangle, ukuze ukwazi ukuthi u-analyze kahle. Uyapressa kulona i-chart. Uma upressa kulona i-chart, upresse laphaya. Tshengise nje fast. Mase upressile kwi-chart uye la, right? La. Mase upressile kwi-chart lakho. Press la, mawufika la, press plus. Nakha ko vertical line or horizontal line or trend line, line obheke ezansi vertical, horizontal, landscape oqondile ushonali, mase kuthi low trend line u-diagonal noma yilo okwazi ukubala ama-inches. Nanka amanye ama-functions or Fibonacci retracements or rectangle. I'm sure sukubonile, uyakuphikha la, siphikha i-rectangle nje mase uyakufaka, right? Usukufakile usufuna ukushintsha ukhala, uyathepha futhi kukona, uyathepha kukona, uyakuthepha ukubambe, and then mase uya kwipeni ushintsha ukhala wakho lapha, ufaka u-grey, mawuthi ufaka u-grey, done, suqedile. Mawufuna uku-adjusta uya ekhoneni lakhona, ukudonse, ukwehlise, ukunciphise, ukwenze konke lokho okunye ufuna ukuthi ukwenze. Sesiqedile lapho. Okay, ngicela ukuthi manje nginifundise ngani
ngelentuza ngama-time frames. Ama-time frames ike wethu njengoba nibona nanka ama-time frames. Uma upressile la futhi kwi-chart uyawabona monthly time frame, weekly time frame, njengoba sikwi-weekly time frame njengamanje, kube u-daily time frame lo D1 wakhona, bese kube u-H4 4-hour time frame, kube u-1 hour time frame, kube 30-minute time frame, 15-minute time frame. Ama-time frames bawenzelani futhi asizaphi? Ama-time frames bawenzela ukuthi ukwazi uma ngabe ufuna ukungena kwe-position, uma ufuna ukuthi kusheshe, ufuna ukuthi ungene kwi-short position, kwi-position ezosheshe i-decide, like awufuni ukulinda ulokhu ulinda ukuthi kungene iy'mali, angithi uyabona nto yonke nje leyo nto. So wena wenza njani-ke? Mhlawumbe uya ku-1 hour wehla uya ku-1 minute, ila uthatha khona ama-short positions azoshesha akudesayidele, angithi. Uma ngabe ufuna ukuthatha ama-long positions uqala ku-4 hour unyuke uya ku-monthly time frame, right? Muphi umehluko kubona? Kwe-monthly time frames, i-month angithi yenziwa ilentozi amasonto awu-4, right? Amasonto awu-4. So i-candlestick eyodwa ye-month yakhiwa ama-candlestick awu-4 a-weekly. Then u-1 week u-1 week wona i-candlestick eyodwa yenziwa ama-candlestick awu-5 a-daily, because thina sisebenzisa ama-business days from Monday to Friday. So ku-daily u-24 hours lo. So uma ngabe uya kulentuza ku-4 hour time frame, i-candlestick eyodwa yaka-daily yenziwa ama-candlestick awu-6 alentuza a-4 hour, right, time frame. And then u-4 hour wenziwa ama-candlestick awu-4 kulentuza ku-1 hour. And then u-30 minutes wenziwa ama-candlestick awu-2 kulentuza, i-candlestick eyodwa ya-1 hour yenziwa ama-candlestick awu-2 a-30 minutes. Then u-30 minutes nawo kwenzeka the same thing kulentuza ku-15 minutes time frame. I-candlestick eyodwa ka-30 minutes yenziwa ama-candlestick awu-2 a-15 minutes. Ku-15 minutes i-candlestick eyodwa yenziwa ama-candlestick awu-3 ku-5 minutes time frame. 5 minute time frame i-candlestick eyodwa yenziwa ama-candlestick awu-5 ku-1 minute time frame. So ngiyathemba ukuthi niya-understand-a-ke kulentuza kuma-time frames wethu. Ngifuna ukuthi le video nje ingabi yinde, sikwazi ukuthi sisheshe siqede. Okay, sengifisa manje ukunitshengisa uma ukuthi ufuna ukufaka ini ama-trend lines, like hhayi ama-trend lines senginitshengisile. Uma ukuthi ufuna ukufaka ama-indicators, uyapressa futhi la mase upress u-F. Uma-press u-F njengoba ubona lapha ama-average directional movement index, ama-Bollinger Bands, kuba ama-envelopes or Ichimoku or moving averages. Ama-moving averages abantu bayawasebenzisa kakhulu, kuzoba o-relative strength index, ile box levelayo uthi nginivezele nje i-relative strength index, sithi done. Okay, njengoba ubona lapha naye i-box esivelile la ezansi. Futhi uma ukuthi ufuna ukuthi uyi-delete uyaphindela futhi lapha upress lapha delete lela lentuza lapha lapha ka-right phezulu, ukhethe lokhu uku-delete. So uqedile futhi ubuyela kwi-chart yakho e-right normal. So sidlule lapho mase siya kuma-shortcuts uma ufuna ukuthi usheshe uzithole izinto. Sikwi-Euro USD njengamanje, sifuna mhlawumbe ukuthi siye ku-GBP USD noma siye ku-USD JPY, enye nje i-currency, uyapressa laphaya kuleliya dollar sign leliya lapha phezulu. Ayavela-ke amanye ama-currencies la, okay, JPY nama-indices depending on ibroker yakho, or GBP USD uyakhetha, usuvulekile u-GBP USD. Ufuna ukubuyela kwi-Euro USD okade uyivulile yakho, uyapressa futhi usubuyele kuyona, angithi yabo. Ama-time frames nawo nanka lapha eduze kwayo futhi i-sign lapha iwashi leliya uyalipressa, nanka ama-time frames uyawathola. Uma ufuna ukushintsha ilentuza ilento ufaka ama-indicators nawo uyawathola nangu F phezulu,
ufuna ukubona ukuthi le point lo ufuna ukuthi ugcine kuyona noma ufake kuyona i-stop loss sakho. Nangu lapha uplus lo wethu uyawupressa uye kuyona ukwazi ukuthi uyibone because ufuna inamba uma ufuna ukwenza lokho. Uma ufuna ukufaka i-order njengoba sekwe-GBP USD uyapressa futhi lapha ka-right ekhoneni, naku iyavela ushintshe i-lot size yakho laphaya. Le kade nginitshelile ukuthi na ngizonifundisa ukuthi ukwenza kanjani konke lokho. Uyayishintsha i-lot size yakho, uyayifaka i-trade yakho, ufake ama-stop loss uma ngabe usuyifakile uyayimodifya, noma ulentoza ufuna ukufaka same time uyaplasa. Uma ufuna ukungena ngo-sale uyaplaza mhlawumbe 100 pips wenza u-10 pips. Uma ufuna i-stop loss sakho sihlale ku-10 pips lentoza u-100 points wenza u-10 pips, right? So uyalentoza uyaplaza la uplaze ngo-100, so la kuzoba 198 moplaza u-100, right? Then ilentoza yakho ukuthi profit yakho uzokwenza njani, uzomayinaza ngoba ufuna ukungena ngo-sale. Mhlawumbe wena ufuna ukuthi i-take profit yakho mhlawumbe ibe ubani nje, mangabe sisenza umzekelo mhlawumbe ibe u-60 pips, right? Shuthi la kuyomele umayinaze bani la u-600, angithi uyabo. So kuzoba ubani-ke la no-minus u-600 njengoba ku-98156 simayinaza u-600 sisuse u-100 sisuse u-5 sisuse u-5 kuzoba u-7 kuzoba u-7 5 ya nazo-ke. Usumayinazile-ke uqedile lapho, usuyangena nge-trade yakho yasela, right? Sesiqedile lapho ama-shortcuts wethu. I think that's it for this video, ingaze ize ibe nkulu kakhulu. So ngizocela ukuthi ulike, usubscribe kule video le, uphinde uthane on notification bell ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke sinikeze lama videos azokwazi ukuthi anisize ukuthi nikwazi ukwenza imali ekhaya. Ngizokucela ukuthi ngikucacise lokhu. This is not a financial advice, but this video is made for educational purposes. I'm not reliable for you losing money because I'm not your financial advisor. I'm strictly an educator. So yeah, sharp, bye bye.